Dobrodošli u današnji pregled vijesti. Imamo različite priče iz Japana, od zabave do ozbiljnih društvenih tema. Počnimo sa zabavom. Jesenje TV drame 2025. godine iznenadile su gledaoce, neke su nadmašile očekivanja, dok su druge razočarale. U sportu, bivši igrač Jeff United Chiba izrazio je složene osjećaje povodom ispadanja tima u drugu ligu, rekavši da je, kao neko ko je bio dio toga, teško komentarisati. U svijetu celebritija, bivša članica popularne grupe Nogizaka 46, privukla je pažnju neobičnom strategijom objave vijesti o svom venčanju. Tužno podsjećanje na mračan slučaj iz 2000. godine, kada je trogodišnja djevojčica umrla od gladi, a njeno telo, samo koža i kosti, šokiralo je policajce. Popularna TV ličnost Matsuko Deluxe otkrila je kako provodi vrijeme sama, rekavši da neprestano gleda određene stvari. Na političkoj sceni ekonomski komentatori kritikuju premijerku Sanae Takaichi zbog nedovoljnog objašnjenja planova za kupon za pirinač. To je bio današnji kratak pregled. Pratite nas za više informacija. Hvala što ste gledali.